nimin maya khanin ZPM General Headquarters in Media Chairman na minan ruat thara helaya longtlai lairam in thanden chena karma salama te local to kania tuna kan local le a nimin lama kan chief minister howin lunglei high power committee meeting te kan atena chumi pa chuan lungleya Mizoram State University omrose tiing apuan na hunte kan ron manga thubula kan ito ang khan ZPM media chairman na ruat har kaloni bok sia wangin helaya ka hun nei remchan masak bera lai district MJA tenena titi hona income hona han nei hi tul katia tin INPR lam encol tu te kan ni boka wangin puntina kan kalna pinga hian MJA lam tenen hi chuan kan in po khop maya lom po katia voina in hun lu tak senga helai huna in lokala kan in kom khom thei hi kalong khop mai kan shet angin hei PMC laram chana president lai district ZPM chu helai mi ania kan hrianga tin kaveila ma hian PPC lalzam lian headquarter secretary organization 4 ania organization 4 hian hemi lai district in than hi mo phurna anla akan zinga alo telve ani kan hriat angin kan hmaluka 12 lai autonomous district council in than December ni thuma kan nei don ani a ZPM party chuan hei hi kan la ursun khop maya maniloka dampa bial by election kan machona chuda chuan ZPM party chuan Vanal Sailawa candidate kan vorchuka Vanal Sailawa kan candidate chu atling zo talawani hemi chungchang a hianin kan boruak chaidan le anhuwa thil kan han thlir dan a hian pulal do ma kai hruai kalphung thar mi pui sarkar tia Mizoram ro rel me khian na thatak kan thoka ma chhok tam tak kan neya soisen po ani lawani kalphung hlui kalsanin kalphung thar malam kan panpuya kan state mel mangpo nasatakin tuna hian adanglam chhomeka political party kal to te nena adanglam riauna akal phung tharna em pakhat chu kun masalama kha chuan sarkar piang te kha anmani party chau indu sakin mipui an phun loi thina keini ave thung chuan party malbil bi indu sakna lam nilovin party chung ko jok ten kan kal phung thar hi party mi te indu sakna bik po omlo ti in party hroi tu te mindem chhome kani hei nga mozong tak chuan party hroi tu tan chuan a khreom na chen om rualin hei hi kalphung thar mi zia ania tun phatanga an lo sei to danin pulal du ma hian Mizoram chief minister nia kanram hi akai hroi chuan sarkar le tur hian party dang tan chan sa om to lowang ati chu voina hian atakin alo lang chho tameka chuta chon dampabial by election a khan MNF party le Congress le BJP te khan trangrualin minlo beiron ani in than anhai tel tela Congress le BJP beidong khan MNF boma in than ni khan an vote an pe ti hi kan hu chiang viawa chutianga beiron party kan ni chhomek lai chuan kan hriat angin lai rama po November ni som sang ni som ni panga khan MNF district headquarter lai district Congress committee LDCC te chu tho ho na thuthlung siamin ni som pasari thla som pakhat khan chu an thuthlung chu an sign felta a hei hi party khrang te chu tho ho thin ani na chen chu aum ngei maya amaro chu Congress le MNF tho ho chan ero chu
lai rama hian sarkar tha piang se ti du na lam ni lovin ZPM lian zel tur hi kan theina konga kan dan be lo chuan thil tha an tina sa sia kalphung thar thil ro pui tak tak kan ram tan an tia congress le MNF tan hian tho chho ve na rem chang om lovang ti le ZPM sarkar mai tur ba ka lai district a hian sarkar ngel nget sarkarin tlak CM in thak ve zut lo apian kan du na ti buaya tho ho hi an tum dan ril ru nia kan ngaya apoi kan ti khop maya tin MNF le congress te chu party lian thang an nia in hal em mai in bau de bureng mai in chau to a in sol bur thin party te an nia churil lam in rem mi asilo sarkar tha siam tumna thinlung po nei chong lova hetia tho ho na thu thung an siam hi laram mi puite mangai na wang ni in kan threlova ZPM lian zel tur thik na le lairama sarkar het a an hlau ni in kan sia chu wang chon hei hi keini ZPM party te chon tha kan tilowa ZPM candidate mi som ni panga te mang hian he lairama hian sarkar tha ngel het ZPM sarkar ding ngei se ti hi lairam mi puiten min khiat saka chu kan thurn soya chu thurin tla kan iti min khiat sak turin kan ngen du bok ani adot le a chuan kan khiat angin KMMTTP kong chungchang a hian Mizoram governor chuan July ni somni pakwa khan committee adina chuta chuan kan ZPM MLA putil himpuya 32 lunglei west MLA chu chairman a ruatin study team kha din anita a he study team ina atum bera chu chimlam mi puiten kan rama maso na local tour zorin puilen post kan ti te border trade thar lo in mun chaw hi mi puiten in ron khoma mobilization and awareness lam hoi zonga kalpuya chimlam kot chwa ataka alo hlothlim theina tura malak na ania chuta chuan December ni som pakhat le som pani hian helama hian mi pui awareness sensitization program te po bot saitum ani heda tak mai hian chimlam mi puite kan har thar atul le a atira ka soitong khan ZPM chuan nimin pia maya cabinetin kan rela chimlam kot chwa lo ni chhome tura hi Mizoram State University te kan da chuan chimlam nu chon thin te tan po hian kol alo eng chhowanga ti chuan KMMTPP road local turina zorin puilen post le border trade thar aron ti chho tura po chim mi puite hian kong eng ki ma man so na ngai ani chumi ti tur chuan Mizoram State ta sarkar lai te nen in nerem taka in tho ho kan tho ho hi angai ani hei hi lo welcome thaturin kan ngen du bok cheu ani ti chuan lairam in than hi keini ZPM tan chuan kan experience MMA kan thiam MMA ti lam hoi zonga tongngam tur kan ni lova nu ma thui tak kan la nei lova LADC lama kan district roi tu te unit roi tu ten thei top an chua tuna po hian keini na kan VM chu lairam thar lairam a hian politics kalphung thar idinangu kan hriat angin tram khat chungin CM het po nei theilovin kan in thak jing zung maya Mizoram hun sang tanga kan thil dana po lairam politics si achiri in hriat nuam lovin bu akhwar thinani hei tak mai hi ZPM ina Mizorama kalphung thar sarkar adin me khi akil hnai tu le achim tu ni veila atha in kan thri ani tin mitam takin an soi thina
lai autonomous district council a chuan MR in na an la vaka anget lovin an budget som ko panga te po staff lo an manga ti hi ania hemi chungchang a hian ke ni ZPM chuan LADC hian sarkar na kan chan chuan kan budget man dan te po mi pui te ta na the chuak tam zonga ma ni thu nei hun lai a vote zon nan ringot mai in thei sem lo zong hian he kan halak dan te po hi za om zok nget zok a permanent chi zong te po hi kan thlir ani chu tur chuan tur kan ma lo ka in than lo om tur hi mang tangka ila sarkar kal to te chin dan thalo kan politician candidate te riruput dan te po adik tok lo waniang sumle pai sen te po ngai na sakhop mai hetiang renga kan kal chuan kan lai ram hian malam eng entika ma amu thei kan rin lo wangin tuna hian lai ram mi puite hne na ZPM chuan Mizoram pum puya kalphung thar mi pui sarkar a kalpui me khi he lai ram a hian lo thleng sela LADC in thana hian ZPM sarkar lo piang nei sela ti hi kan du dana nia a top lama chuan party lian pani Congress le MNF te hi in ngei ngai lo riru in mulo du dan po in anglo an nia engtina moni hian sarkar form hlei thei lovin kan in than result hi lom ta se MNF te Congress te BJP te in tom hian sarkar siam tur angin lang don po ni se CM in chu na boy takin he kan lai ram politics a chim chele don tho anin ngei tak tak lawani Congress le MNF te hi abik takin chung chuan kan lai ram tan hian sarkar tha min pedon lowani chuwang chuan lai ram a hian sarkar ngial nget thatak loading se ti hi voina hian lai district MJA te nena in kompa in kan puang chok ani khan engemaw hanzo